yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Señor Dios. Uno conoce hermana Lidia de Polanco. Gloria a Dios, aleluya. Dile al Señor que se apodere en esta noche de ti, de todo nuestro ser, que le vamos a alabar con toda nuestra alma. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? ¿Cuántos quieren que el Señor le hable en esta noche? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Pues pídele al Señor que le hable, que ministre su vida a través de su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Ingrid Mena, que tiene el mensaje en esta noche. No deje de alabar a Dios. Poderoso Dios. Y si le alaba, te goza. Alábale, 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 alábale. Bendito es el nombre del Señor. No deje de alabar a Dios, porque Él se mueve en medio de las alabanzas. Y tú quieres que el Señor te hable en esta noche. Díselo, háblame, papá lindo, en esta noche. Quiero escuchar tu palabra, Dios amado. Quiero que ministre nuestras vidas en esta noche, Señor. Queremos una palabra tuya, Dios. Usa tu sierva en esta noche, Señor. Oh, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Aleluya, Jesús. Vamos a leer una porción de la palabra en Génesis 4. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4. Alléluia. Gloria a Dios. Génesis 4 del 3 al 9. Genèse chapitre 4, verset 3 jusqu'à 9. Alléluia, Jesús. Aleluya. Alá merveilleux, Señor. Los hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 4 del 3 al 9. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has decaído? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Nous allons lire par nom papa avec petit là avec Saint-Esprit depuis le verset 3 jusqu'à 9. Quelque temps après ça, Caïn prend dans récolte li offrit by Seigneur. Abel même Bopal prend sa qui était plus gras dans premier petit mouton li offrit by Seigneur. Seigneur était content offrande Abel là, mais li pas accepté offrande Caïn. Les Caïn ouais ça, li était mauvais en pile. Li mauvais, li maré figil bien maré. Les ça, Seigneur dit Caïn comme ça. Pour qui ça ou mauvais comme ça? Pour qui ça maré figil ou comme ça?
Si ça ou te fait à te bien, ou pas t'arriver dans situation ça, mais parce que vous faites ça qui mal, péché couché n'a pas porto, l'aptan comme ça, les pour prendre tête, mais ou même c'est pour kembe tête à clé. Un jour, Caïn dit frère, Caïn dit Abel frère li, en allant dans jardin. Voilà, en temps yo dans jardin, Caïn viré sous frère li touyer li. Verset 9, Seigneur a demandé Caïn, côté Abel frère ou là, Caïn répond, moi pas connais. Est-ce que vous te mettez me veiller? Gloria a Dios, oremos por la palabra. On nous prie pour parole là. Padre celestial, Padre amado, continuamos delante de tu trono de gracia para seguir exaltando y glorificando y bendeciendo tu santo nombre, reconociendo que tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda honra, de todo honor, reconociendo que tú eres el Dios poderoso, reconociendo que todavía estamos respirando en gracia a tu misericordia, reconociendo que todo lo que tenemos tú nos lo has dado, Padre celestial, reconociendo que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres el Dios de lo imposible, que tú eres el Dios que todo lo puede, Padre celestial. Inclina tu misericordia, extiende tu misericordia para con tu pueblo en esta tarde, mi Dios. Tú conoces la necesidad de cada vida aquí presente, mi Dios. Tú eres el que escudriña los pensamientos, tú eres el que prueba el corazón, mi Dios. Padre, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que llena, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios de gozo, tú eres el Dios de paz, tú eres el Dios de toda dádiva, de todo don perfecto, Padre celestial. Glorifícate en esta noche de una forma muy especial, mi Dios, y visítanos, Padre, con tus milagros, con tu prodigio en esta noche, mi Dios. Padre, toca, liberta en esta noche, consuela en esta noche, sana cualquier enfermo en esta noche, Padre celestial, bautiza, mi Dios. Oh, mi Dios, trae un avivamiento a tu pueblo, mi Dios. Alumbra los ojos de cada entendimiento de cada persona aquí en esta noche, mi Dios. Oh, gloria a Dios, tú conoces cada estado de cada persona en esta noche, mi Dios. Oh, glorifícate de una forma muy especial, mi Dios, y manda palabra, mi Dios, en esta noche. Padre, cancela toda obra de la tiniebla que se levanta en contra de tu palabra que va a ser predicada en esta noche, mi Dios. Y que toda la gloria, que toda la honra sea para ti, mi Dios. Y te damos las gracias, mi Dios. En el nombre de tu amado Dios Jesús, gracias, mi Dios, gracias, Padre celestial. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alábale que Él vive, alábale que Él vive, alábale que Él vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos se pueden sentar en esta noche, pero no se siente en medio de la alabanza. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche te voy a hablar bajo el tema ¿con qué ofrenda te presentará delante de Dios? ¿Con qué ofrenda te presentará delante de Dios? ¿O con qué ofrenda te está presentando delante de Dios? Conforme a los deseos, selon désir, manera Caín su ofrenda, Jean offrande Caïn, o conforme a la voluntad y el deseo de Dios, ou bien selon volonté, désir bon Dieu, manera Abel su ofrenda. Jean offrande Abel là. Pero cada uno de ustedes, Mais chaque une de nous, o cada uno de nosotros sabemos, ou bien chaque de nous là nous connaît qué clase de ofrenda qui genre de offrande le estamos dando a Dios. n'a bail bon Dieu. Identifícate en esta noche, Et nous avons identifié à cela, o manera Caín, ce soit tant que Caïn o manera Abel. ou bien tant que Abel. Pero cada ofrenda Mais chaque offrande tiene su consecuencia. a une conséquence. Cuando el cristiano le ofrenda a Dios, Là que chrétien la bail bon Dieu offrande, le está dando a Dios la bail bon Dieu de lo que Dios le da. de ça bon Dieu bali. Cada vez que un cristiano le ofrenda a Dios, Chaque fois un chrétien fait une offrande, bon Dieu, le está dando a Dios la bail bon Dieu de lo cual ha recibido. de Gloria ça a qu'il Dios. recevoir. Las ofrendas que un cristiano le ofrece a Dios, Une offrande que chrétien a offert dans bon Dieu, le ofrenda a Dios, li offrir dans bon Dieu, viene para
beneficio para él mismo. li vini pour propre bénéfice li. Porque Dios es Dios. Parce que bon Dieu c'est bon Dieu. Y Dios no necesita nada de nosotros. Bon Dieu pas besoin rien dans main nous. Porque todo le pertenece. Parce que toute bagaille c'est pour lui. Dios todo lo creó. Bon Dieu créé toute bagaille. Y si Dios quiere comer algo, Et si bon Dieu voulait manger un y bagaille, si Dios quiere hacer algo, si bon Dieu voulait faire un bagaille, Él no le pide permiso a nadie. il va pas demander personne permis. Manera Caín Jean Caïn o manera Abel. ou bien Jean Abel. ¿Cómo tú le estás ofrendando a Dios? Comment ou bail offrande, ou bail bon Dieu offrande. Recuerda Songez que toda ofrenda que tú das et toute offrande au bail, viene donde ti otra vez. il retourne venir joindre nous encore. Gloria a Dios. Ofrenda Offrande, es un obsequio. c'est un Obsequio es un regalo c'est un cadeau que es o es un don ou bien c'est un don que se ofrece qui offrit, en muestra qui montrait de agradecimiento des remerciements o de gratitud. ou bien des gens remerciés Gloria a Dios. Y presentar et présenter es la acción action, de exhibir, c'est de montrer des actions de poner a la vista ou bien de mettre dans gémon de a un individuo dans un individu algo. dans un bagaille. ¿Cómo tú estás ofrendando? Comment on fait offrande là? ¿Cuál es tu ofrenda? Qui ça qui c'est offrande? ¿Qué tú le estás dando a Dios? Qui ça va bailler bon Dieu? Manera Caín Même Jacques Caïn y manera Abel. ou bien même Jacques Abel. Aquí la Biblia relata Là la Bible parle nous que los dos, et tous les deux, Caín y Abel, Caïn et Abel, eran hermanos. c'était C'était frères étaient. Venían de una misma familia, Ils sortent dans la même famille, de una misma costumbre, même coutume para enseñarle de Dios. pour enseigner de Dieu. Ellos no fueron separados. Ils étaient séparés. A ellos le enseñaron cómo se tenía que servir a Dios. Mais eux même ils étaient apprendre comment ils devaient servir bon Dieu. A ellos le enseñaron cómo se tenía que ofrendar a Dios. Ils étaient enseigné comment ils devaient bailler bon Dieu offrande. Y Caín era el primero, Caïn c'était lui-même qui était premier. que él tenía mucho más conocimiento que el segundo. Il était plus connaissance que le deuxième là. Tenía que tener. Il était besoin de Gloria a gagner. Dios. Il était doué gagner. Porque aquí hay un ejemplo Parce que là il y a un exemple que tú no eres maduro espiritual. ou même qui pas de maturité spirituelle. No es por el tiempo que tú tengas sirviéndole a Dios. C'est pas pour tant que vous gagnez que vous servez bon O Dieu. no es por el tiempo que tú tengas convertido. Mais c'est pas pour tant que vous gagnez pour convertir. Sino la relación que tú tengas con Dios Mais cada día. relation gagne avec bon Dieu chaque jour. Eso te hace un verdadero cristiano. C'est ça qui fait aussi un vrai chrétien. La comunión, Communion, la experiencia expérience que tú tengas con Dios. ou gagne avec bon Dieu. Caín era el primogénito. Caïn c'était le premier petit là. Y él, en vez de su hermano enseñarle a él, Lui-même au lieu que pour te frère là apprendre lui, él le tenía que enseñar a su hermano c'est lui-même qui a besoin apprendre frère là por ser el más grande. parce qu'il était plus grand. Él tenía que dar el ejemplo a Il Abel. était besoin de bailler Abel exemple. Caín era labrador. de Caïn c'était tierra. un travailleur, Él era conuquero. c'était un travailleur, tu Gloria a travaillé. Dios. Y Abel era pastor de ovejas. Et puis Abel il était gardé mouton. Y ellos sabían Il te connaît cómo le tenían que ofrendar a Dios. comment bailler bon Dieu offrande. Si Caín no tenía los recursos Si Caïn pas de aucun recours para ofrendarle a Dios como Dios quería, pour te bailler bon Dieu offrande, chaque bon Dieu te voulait là, tenían los recursos para comprar il te gagne recours, te gagne moyen pour te acheter. lo que él le podía o lo que él le tenía que ofrecer a Dios. Ça te besoin offrir bailler bon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Pero él lo hizo a su manera. Mais il fait Jean-Paul. Gloria a Dios. Como muchos cristianos hoy en día, T'as quoi un pile chrétien aujourd'hui a? manera Caín, T'as quoi Caïn? piensan que con desobediencia, Et ça c'est désobéissance. piensan que a su manera, Je pense dans façon pas yo, así hay que servirle a Dios. c'est comme ça on doit servir bon Dieu. Y la Et la desobediencia désobéissance, es pecado. c'est un péché. Gloria a Dios. Aquel que sabe hacer lo bueno Pour monde qui connaît qu'il doit faire un bon y bagaille no lo et puis ou hace, pas faire, es pecado. c'est un péché. Y Caín sabía. Et puis Caïn était comme ça. Y Caín sabía dónde podía buscar los recursos Caïn te connaît qui aurait besoin de chercher recours para él ofrendarle a Dios. pour te bailler bon Dieu une offrande. Gloria a Dios. Y la palabra Et dice parole là dit que Dios que bon Dieu, no relató il pas relaté o no ou enfatizó bien il pas mettre accent
sobre la ofrenda de Caín. Sous offrande Caïn. Dice que Caín trajo a Jehová Il dit Caïn te porté by Seigneur su ofrenda. offrande li. Y ahí terminó. Et puis c'est là ça te fini. Mientras tanto, Pendant ce temps, la ofrenda de Abel, offrande Abel là, Dios le da énfasis. bon Dieu te mettait accent sur lui. Trajo de los primogénitos. Il vient avec premier petit Trajo de los más gordos. Il vient avec ça qui est plus grave. Trajo de los Il apreciables. vient avec ça qui est plus De apprécié. lo que Dios merecía. De ça bon Dieu te mérité. Trajo lo mejor de su Il ganado. vient avec ça qui est plus meilleur dans ça qu'il te joue. Trajo lo mejor de sus ovejas. Il vient avec mouton qui était plus Y bon. Dios enfatiza Il dit bon Dieu mettez accent en la ofrenda de Abel. sur offrande Abel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Y la palabra dice La parole a dit que Dios, bon Dieu, Jehová, Jéhovah, miró con agrado ça te fait le plaisir. la ofrenda de Abel. Offrande Abel. Gloria a Dios. Porque el problema Parce que le problème là, no está en la c'est pas ofrenda. dans l'offrande là. El problema está Le problème là, c'est en el ofrendador su condición para ofrendarle a Dios. dans le monde qui a fait offrande, condition Porque- pour bailler bon Dieu offrande. Dependiendo cómo esté su condición, Parce que dépend de comment condition là est. así es que le va a ofrendar a Dios. C'est comme ça on peut le bailler bon Dieu offrande. Dios no dice Bon Dieu pas dit. que Dios miró la ofrenda de Abel. Bon Dieu te ouais offrande Abel là. Dios miró Bon Dieu regardez ofrenda offrande là. y Abel. De Abel La là. palabra dice Paola dit- que Dios miró el ofrendador. Bon Dieu te regardez à monde Gloria a qui a fait Dios. offrande là. Porque dependiendo cómo esté el ofrendador, Parce que dépend de comment monde qui a bailler offrande là. dependiendo cómo esté su condición, Dépend de comment condition liée. así le va a ofrendar a Et Dios. c'est comme ça le bailler bon Dieu offrande. Dependiendo cómo esté tu relación con Dios, Dépend comment relation avec bon Dieu. así tú vas a tratar a tu hermano. C'est comme ça pour le traiter frère là. Dependiendo cómo esté tu relación con Dios, Dépend de comment relation avec bon eso es lo que Dieu. tú vas a ofrendar a tu alrededor. C'est ça pour le bailler monde qui a Si l'entouré yo. hay amargura, Si gen amertume, de amargura tú vas a hablar. c'est de ça pour le parler. Si hay odio, Si gen de raïsement, odio tú vas a hablar. c'est ça pour le parler. Lo que está dentro de ti, Ça qui est en dedans là, eso es lo que tú vas a ofrendar. c'est ça pour l'offrir. Gloria a Dios. Y Dios es un Dios así de misericordia y de amor. Et bon Dieu c'est un Dieu de miséricorde et puis de l'amour. Que Dios es lento para la ira, Bon Dieu, il pas faire colère pero facile, Dios es grande en mais misericordia. bon Dieu grand en miséricorde. Gloria a Dios. Y todavía Dios instala una conversación con Caín Et bon Dieu jusqu'à présent, il commençait une conversation avec Caïn para que él vuelva en sí. pour être capable de réveiller. Dios le dice, Bon Dieu dit lui, como quien dice, et Jean qui dit, veo tu rostro. regardez comment figure. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Pour qui ça ou fâché, pour qui ça mauvais comme ¿Por ça? qué tú estás en esa condición Pour qui ça en así? condition ça comme ça? ¿Por qué? Pour qui ça? Y él no le responde a Dios. Il pas répondre bon Dieu. Y Dios todavía sigue tratando con Bon Dieu él. continue de traiter avec elle. Gloria a Dios. Y Dios le dice, Bon Dieu dit lui, si bien hiciere, et si vous te fait ça qui bon, tú no serás enaltecido. ou pas dans l'état que vous hier, Si bien hiciere. et si vous te fait ça qui bien. La palabra no dice Parole n'a pas dit, que el que se et enaltece monde qui lève tête li, será humillado. bon Dieu va descendre li. Y Caín siguió enaltecido Et bien quand il continue à lever tête li. a un Dios mostrándole su condición. Jusqu'au bon Dieu t'a montré dans quelle condition il Y était. muchas Et veces plusieurs fois, Dios te ha mostrado tu condición en la cual tú estás. bon Dieu a montré dans quelle condition il Y est. Dios te manda palabra. Bon Dieu voyez parole là. Porque Dios te quiere. Parce que bon Dieu voulait ou. Porque Dios te ama. Parce que bon Dieu remet ou. Gloria a Dios. Gloria a Y tú Dios. todavía sigues enaltecido. Jusqu'au il aurait été même genre. Tú todavía sigues con tus deseos. Jusqu'au il aurait été avec désir yo. Y Dios le dice Bon a Dieu Caín, dit Caïn, el pecado está a la puerta. même péché couché dans pas porte. A ti Ou même, te será tu deseo si tú no vuelves en il y a sí. un désir pour même si vous pas réveillé. El pecado está ahí. Le péché est là. Y el pecado no puede venir donde ti. Le péché pas capable venir bon côté ou. Tú te vas a enseñorear de él. C'est au même qui pourra le gouverner li. Porque yo te lo estoy Parce advirtiendo. que moi adverti. Gloria a Dios. Y todavía Dios le habla Et jusqu'au il bon Dieu parler avec elle. para ablandar su Et corazón. pour lui te faire qu'elle vienne mou. Y él sigue todavía enaltecido. Et puis il continue à élever tête Él jusqu'à présent. todavía sigue. Jusqu'au il continue. Dios no miró mi ofrenda. Bon Dieu pas ouais offrande moi. Revísate Refuser tête ou. en qué Dios te
está hablando? Dans qui ça que bon Dieu a parlé? ¿En qué Dios quiere que tú Dans qui ça bon Dieu cambies? voulait pour changer? No sigue Pas enaltecido. continuer à lever tête comme ça. Humíllate delante de la Humilier presencia ou de descendre devant Dios. présent bon Dieu. Y Dios te va a Et puis enaltecer. bon Dieu même va lever. Dios te va a Bon Dieu levantar. même va lever. Porque Dios te ama. Parce que bon Dieu remet. Dios te Bon Dieu quiere. voulait. Dios le habló a Bon Dieu Caín. parlait à Caïn. Y le habló primero. Il parlait avec le premier mari. Porque la palabra Parce que dice la parole l'a dit, que primero que la caída avant mon tomber, viene la altivez de espíritu. vini l'orgueil. Pero Dios advierte a Mais bon tiempo. Dieu toujours avertit dans Porque le temps. Dios te ama. Parce qu'il remet. Dios no ama. Parce que bon Dieu remet nous. Si Él no nos hubiese amado, Et s'il pas te remet nous, Él había dejado que nosotros nos perdiéramos. il était capable de quitter pour nous aller perdre. Y si Él envió Et bien s'il voyait, a su Hijo celle unigénito petite Lia, para morir por pour nosotros, venir mourir pour nous, para darnos pour libertad, nous donner nos libertés, para darnos pour paz, nous donner la paix. como tú quieres Comment tu as fait o comprendre? como tú Comment tu piensas as fait penser que Dios no va a seguir que bon insistiendo Dieu a continué à insister para que tú recapacites, pour récapaciter, para que tú cambies tu pour conducta, changer conduite, para que tú cambies tu manera de pour pensar, changer les gens qui vont para penser, que tú cambies tus pour pensamientos, changer pensée. porque Dios no se agrada Parce que bon Dieu, ça va faire plaisir. en la Dans la desobediencia. désobéissance. Y Caín siguió enaltecido. Eh bien, Caïn a continué à élever tête. Caín siguió con sus Il deseos, continue avec le con désir, con su propia voluntad. avec propre volonté. Siguió Il continue. enaltecido. Dans lever tête. ¿Por qué ha decaído tu Et pour qui semblante? ça figure mauvais comme ça? ¿Por qué te ensaña así? Pour qui ça mauvais comme ça? Pour qui sont Dios fâchés? hablándole al corazón de Bon Dieu a Caín. parlé avec quel Y Caïn. Caín siguió endureciendo su Et corazón. puis Caïn continue à faire qu'elle dit. Dios siempre habla a Bon Dieu tiempo. toujours parler dans l'air. Dios siempre habla a Bon Dieu toujours tiempo. parler à l'air. Dios quiere que tú recapacites en esta Bon Dieu voulait noche. assurer pour récapaciter. Porque Dios no escucha Parce que bon Dieu n'est pas attendu. la oración de aquellos que están en Prière un desobediencia. monde qui n'a désobéissance. No importa Ça va importer. que tú vengas a la Si iglesia vous venez à l'église y tú le des alabanza a et puis vous Dios. quittez ou pas louer bon Dieu. Esas alabanzas no llegan delante de su trono de Et gracia louange ou il n'est pas privé devant toi une grâce là. si tu condición no está bien delante de Si Dios. condition pas bon devant bon Dieu. Dios no escucha ninguna oración de ningún Bon pecador, Dieu va écouter hermano. prière aucun péché. Ah, pero Dios me usa cuando yo le alabo. Oh, bon Dieu utilise moi là que moi louer. Dios me usa cuando yo le canto. Ouais, bon Dieu utilise moi me chanter. Dios me usa cuando cuando yo presido. Moi bon Dieu utilise moi me présider. Y si leo una porción de la palabra, Et si moi lis une portion de la parole là, Dios me bon usa. Dieu utilise moi. Si yo predico, Si moi prêcher, Dios me bon usa. Dieu utilise. Si Dios usó un burro para hablar a una persona, Si bon Dieu utilise un bourrique pour Dios parler avec un puede monde, usar a quien Él quiera. il va parler utiliser monde Dios livré. puede usar a quien Él Il va quiera. utiliser un monde livré. Pero eso no significa Mais ça va vouloir que dire Dios está de acuerdo con tu que bon Dieu est comportación. d'accord avec Jean à vivre. Porque Dios tiene que bendecir Parce que bon Dieu veut se bénir. al quien Él tiene que bendecir. Un monde libre se Y bénir. si tiene que usar Mais s'il doit utiliser, a un burro, y un burrico, si tiene que usar la s'il quijada utilise son de una mâchoire, bestia, un bête, si tiene que usar unas ondas, s'il veut utiliser un festival, Dios usa a quien Él quiere, et bien là hermano. utiliser monde livré. Pero ¿cómo tú le estás ofrendando a Dios? Et bien comment bail bon Dieu offrande? Manera Caín Même Jean Caïn o manera ou bien Abel. même Jean Cabel. Lo que tú le das a Dios Ça que bail bon Dieu, te viene donde ti La otra viene vez. joindre-nous Gloria a encore. Dios. Te viene en abundancia et la vini, tout bagage vini. o te viene en maldición. Ce soit malédiction à venir ou bien l'abondance à venir. Porque la palabra dice Parce que la parole a dit, que de lo que tú y yo vamos a ofrendar, de tout ça que nous pourrons faire offrande là, de eso vamos a et recibir. bien c'est ça nous pourrons le recevoir. De lo que tú y yo le damos a Dios, Ça que nous pourrons bail bon Dieu, de eso vamos a c'est recibir. de ça nous pourrons le recevoir. Y Dios es un Dios tan misericordioso Bon Dieu, c'est qui tellement de que miséricorde, todavía sigue hablando con Caín. jusqu'où il continue à parler à Caïn. Caín siguió enaltecido Caïn continue à lever tête li. y Dios le advierte, Bon Dieu advertit. el pecado Péché, está a la puerta. mais il couche dans pas porte. El pecado está ahí. Péché ali là, A ti ou même, te será sus deseos c'est ou même li gen désir pour. y tú te vas a enseñorear de Eh él. bien, ou même besoin de gouverner li. Y no sé cuánto tiempo tardó On va connaître combien de temps il était tardé cuando
él se quitó de la presencia de Dios Là qu'il était sorti dans la présence de bon Dieu. y de una vez invitó a su hermano. Et même côté, il offrit, il invite frère là. Vamos al campo. Il dit, on aller dans le jardin. Vamos a dar una vuelta. On a fait un viron. Pero su corazón Mais Caïn, siguió il enaltecido. était continué à dire. Su corazón Caïn, siguió il était continué. con su pecado. Avec Gloria a péché là. Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Y él se levantó contra su Et puis hermano il levé contre frère là. y él lo mató. Et puis il tué frère Gloria là. a Dios. Y Dios todavía es un Dios de amor. Bon Dieu, jusqu'où c'est un Dieu de l'amour. Que Dios no tiene que preguntar. Bon Dieu, pas besoin de poser question. ¿Qué tú piensas? Et qui sont pensés? Si él escudriña los Parce pensamientos. que c'est lui-même qui examine toute pensée. ¿Qué hay en tu corazón? Qui ça regarde dans cœur? Si él prueba los corazones. Lui-même qui sonde des cœurs. Pero un Dios de amor y de Mais si on misericordia, dit de l'amour, de miséricorde. sabiendo lo que hizo Caín, Pendant que tu connais ça Caïn fait, era para dictarle juicio de una vez a il était Caín. capable de bailler jugement même côté à Gloria a Caïn. Dios. Y Dios sigue hablando con él. Bon Dieu continue à parler à Caïn. ¿Dónde está tu hermano Côté Abel? frère là, Abel. No sé. Moi pas connais. Y Dios todavía sigue hablando. Jusqu'où bon Dieu continue à con parler à él. Abel. ¿Dónde está tu hermano Côté Abel? frère là, Abel. Porque él le siguió preguntando, Parce que c'est lui-même, il continue à poser des questions. ¿seré yo guarda de mi hermano? Est-ce que vous te mettez me veille pour moi? Pour Enaltecido. lever tête li. Y Dios todavía hablándole para que él recapacite. Et bon Dieu jusqu'où il parler avec pour le récapaciter. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit, que aquel que reconoce y pide pour le perdón monde qui reconnaît et puis qui demande pardon, y se aleja, et puis il éloigne. alcanza Il misericordia va de joindre Dios. miséricorde, Gloria bon a Dieu. Dios. Pero él siguió con su corazón Mais endurecido. il continue avec quel dire. ¿Cómo está tu corazón delante de Comment Dios? cœur est devant bon Dieu? Dios te habla. Bon Dieu parle. Y Dios te Bon habla. Dieu parle avec vous. Vuelve en sí. Il retourne, vous réveillez. Recapacita. Récapacitez. Reconcíliate. Réconciliez. Pide perdón. Demandez pardon. Apártate. Et retirez Y corps. va a encontrar misericordia. Et puis on va joindre miséricorde. ¿Cómo está tu ofrenda delante de Dios? Comment offrande est devant bon Dieu? Sube con un aroma agradable delante de Dios. Il monte avec un bon sang devant bon Dieu. O Dios tiene que cerrar sus Ou ojos bien bon Dieu besoin de fermer gélio para no ver tu pour actitud, le pas avoir attitude. para no ver tu Pour le pas ofrenda. avoir offrande. ¿Qué clase de ofrenda le está dando tú a Dios? Qui classe de offrande qui va bailler bon Dieu? ¿Manera Caín Même Jacques Caïn o manera ou bien Abel? même Jacques Abel. Pero tú sabes qué clase de ofrenda tú Mais le on estás connaît dando. qui classe de offrande va bailler. Porque según como Caín Parce que si vous faites un Caïn, miró el semblante, según como Dios et selon Jean bon Dieu, miró el semblante de Caín, regardez semence Caïn, eso se ve, hermano. regardez où est ça? Eso se ve, Où est hermano. ça, frère mío? Eso se ve. Où est ça? Por lo más que el cristiano quiera aparentar Quel que soit ça, vous voulez paraître pour lui, hein? lo que no hay dentro de él, Ça qui va gagner dedans y là. quiera subir la mano, Il te voulait monter y quiera pour alabar Rey de Il te voulait Reyes, lever, el Señor de Ouais, Señores, Seigneur des Seigneurs. eso se ve, hermano. Eh bien ça, où est quand Eso même? se ve, hermano. Où est ça, frère No mío? te engañes a ti mismo. Pas ma propre tête ou mentir. Recapacita en esta Récapacité ou noche. assoir. Manera Abel Tant que Abel o manera ou bien tant Caín. que Caïn. ¿Qué ofrenda tú le estás dando? Qui offrande ou bailler bon Y Dieu? esta noche tú tienes la oportunidad Assoir aucune opportunité para tú ofrendar manera Abel. pour bailler bon Dieu une offrande, même Jacques Abel. Cada cristiano Chaque chrétien, sabe cómo tiene que servirle a il Dios. connaît comment il doit servir bon Dieu. Gloria a Dios. Quizá Taimir, Peut-être Tamil, quizá Emily, peut-être Emily, quizá Séfora peut-être Sephora, no tienen el ils conocimiento n'ont pas gagné connaissance que tú y yo tenemos que ou même avec moi nous de gagnons. cómo le tenemos que servir a Dios. Comment nous devons servir bon Dieu. Ellos no tienen quizá ese Yo conocimiento, même peut-être pas gagné connaissance ça. pero ellos miran, Mais yo a regardé. ellos miran, Yo même yo ouais. ellos nos Yo observan même y a observé nous. y ellos dicen, Et puis yo dit, si así es que se le sirve a Dios, si comme ça vous servir bon Dieu, nosotros somos su ejemplo. nous même nous c'est exemple. Amén. Que aunque ellos no sepan leer Et même si mon pas qu'on lit perfecto, bien, pero pueden coger nuestro ejemplo. nous Gloria a prendre Dios. exemple yo. Gloria a Dios. Y nosotros somos ejemplo de los demás. Nous même nous c'est exemple pour l'autre yo. Nosotros motivamos al otro Nous même nous motiver l'autre o yo. nosotros desmotivamos al Ou bien nous otro. décourager l'autre yo. Por eso la palabra C'est vrai dice, sa parole a dit, si tú vienes a traer tu ofrenda si vous portez offrande ou en vin y en devant, esos momentos te et acuerdas puis dans le moment ça vient songer. de que tiene algo con algún Ou hermano, bien un bagaille avec quelques frères, deja tu ofrenda ahí parada. et bien qui te offrande ou en là. ¿Y qué dice la palabra? Qui sa parole a dit, Ve, reconcíliate. allez à la réconcilier. Porque el problema no está en la ofrenda. Parce que le problème n'est pas dans l'offrande là. El problema está en el ofrendador, su condición para ofrendarle a Mais le Dios. problème n'est pas dans le monde qui a baillé bon Dieu offrande Gloria a là. Dios.
Porque si el problema Parce que si le problème là, no había estado en el ofrendador, si le partenaire moun ka bay offrande là, Dios dice, echa así tu ofrenda. bon Dieu t'a dit, eh bien mettez offrande là comme O ça. Dios rechaza la Ou bien ofrenda bon Dieu t'a rejeté offrande là. y acepta la condición Et puis joindre avec condition hein, del ofrendador. de au moun ka bay offrande ça. Dios mira el ofrendador. Bon Dieu regarde moun ka fait offrande là. Este púlpito, Eh bien chez ça, si yo lo quiero ofrendar para Dios, si vous voulez faire offrande pour bon Dieu, si yo lo quiero quemar para Dios, si vous voulez brûler li pour bon Dieu, Él no se va a quemar solo. il va brûler pour compte li. Él necesita una persona que lo queme. Il besoin un monde qui pour mettre du feu là-dedans. Él necesita un ofrendador Il besoin un monde qui bay offrande. para ofrecer esa ofrenda. Pour offrir offrande ça. ¿Cómo está tu ofrenda? Comment offrande ou est? ¿Qué tú le estás ofrendando a Dios? Qui ça va bay bon Dieu? Eso es importante, Ça hermano. c'est très important frère mio. Eso es importante, Ça important hermano. frère mio. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Cómo tú le estás ofrendando a Dios? Comment bay bon Dieu offrande ou? ¿Qué tú le estás dando a Dios? Qui ça va bay bon Dieu? Analízate. Analyse tête. Revísate. Repasse tête. Dios instaló conversación con Caín. Bon Dieu li start une porque conversation avec él Caïn quería a Caín. parce qu'il était voulu Caïn. Él no quería Il pas voulu que él se perdiera. pour Caïn t'a le perdu. Gloria a Dios. Y por segunda vez vuelve donde Et pour él. deuxième fois il retourner par Y côté. no importa las veces que Dios tiene que acercarte a Et ti ça pas importe combien de fois que bon Dieu besoin approcher par côté. y tocarte. Et puis pour la frapper. Vuelve en sí porque te amo. Réveillez-vous parce que me remet. Despierta porque te amo. Réveillez-vous parce que me remet. Levántate porque te amo. Levez parce que me no remet. quiero que te Moi pas pierdas. vle pour perdre. Yo tengo misericordia. Moi c'est un bon Dieu Mi amor miséricorde. para ti es infinito. L'amour pour même pas jamais Gloria a fini. Dios. Gloria a Dios. Dios te ama, hermano. Bon Dieu remet un frère moi. Dios te ama, hermano. Bon Dieu remet un frère. Gloria a Dios. Y hay que despertar, hermano. Besoin réveiller au Hay frère. que ofrecerle a Dios lo mejor. Besoin offrir à bon Dieu un meilleur. Hay que ofrendarle a Dios lo Besoin mejor. pas bon Dieu offrande ça qui Hay plus que bon. darle a Dios lo mejor. Besoin pas bon Dieu offrande No qui le plus dé bon. a Dios lo que te sobra. Pas bon Dieu No le reste. dé a Dios lo que te sobra. Pas bon Dieu reste. Pon a Dios el primer Mais lugar. mettez bon Dieu dans première Di place. Dios, esto es lo primogénito de este día. Bon Dieu ça c'est premier bagage en Mi bas. alabanza, Louange moi. mi relación contigo, Relation avec. el leer la palabra. Li parole Esto là. es lo primogénito de este día. C'est ça qui c'est premier ma bail bon Y Dieu. cuando le da los primogénitos a Dios de ese día, Là que bail bon Dieu premier bagage ça dans jour ça. también termina Et bien jour ça terminé. el día dándole lo mejor a Et Dios. jour ça pas dans bail bon Dieu Gloria ça a qui privé. Dios. Dios te ama, Bon Dieu remet hermano. un frère. Y tiene que recapacitar. Et puis, il veut récapaciter. Cuando Dios le dice a Jacob, Là que bon Dieu dit Jacob, sube a Betel, montez Bethel porque yo te voy a bendecir parce que ahí. mon pral béni en bas en Gloria a l'air. Dios. Y el pueblo no estaba en buena condición delante de Dios. Peuple là pas dans bonne condition devant bon Estaba Dieu. en pecado delante de Il était dans Dios. péché devant bon Dieu. Gloria a Dios. Y ellos sabían cómo se tenía que servirle a Il te Dios. connaît comment doit servir bon Dieu. Y Jacob le Et dice puis Jacob dit, a su familia familia, y a todos los que estaban con et avec tout él, ça qui était ensemble avec eux, hein, tenemos que nous subir devons monter a ponerle un altar para pour nous Dios. faire l'hôtel pour bon Dieu. Pero en la condición que nosotros estamos, Mais dans la condition que nous y est no là, nos podemos presentar así nous ne sommes pas delante capables de de présenter comme ça Dios. devant bon Dieu. Quiten todos esos dioses Retez tout ajenos. vieux Dieu ça yo. Quiten todas esas Retez toute abominaciones. abomination ça yo. Quiten todo eso lo que le desagrada a Retez Dios. tout bagage qui pas fait bon Dieu plaisir. Tiren esos dioses ajenos. Voyez Dieu ça yo jeté. Temen esos zarcillos. Ba moi chaîne yo. Temen todas esas Ba moi prendas. zanon yo. Temen todo eso. Vamos tout bagay sa Porque yo. en esa Parce que dans condición condition ça, no podemos ir a servir a nous pas capable de Dios. servir bon Dieu. El cristiano sabe cómo tiene que servirle Chrétien a connaît Dios. comment il doit servir bon Dieu. El cristiano sabe que no le puede servir a Dios como Chrétien quiere. connaît pas capable de servir bon Dieu. Jacques elle voulait. Dios le dice a Bon Jacob, Dieu dit Jacob, sube a Betel porque allí yo te voy a bendecir. montez Bethel parce que l'âme gal béni ou. Pero ellos no estaban en la condición para presentarse así delante Ils de pas dans Dios. condition pour présenter comme ça devant bon Dieu. Ellos sabían que no podían levantar un altar para Ils te connaît Dios pas faire l'hôtel pour bon Dieu. en esa condición. Dans condition yo te. Ellos sabían que tenían que Ils te purificarse. connaît de purifier yo. Ellos sabían que tenían que lavar sus Ils te connaît besoin de vestidos. laver rat qui sou yo. Ellos sabían la Ils te condición connaît condition de cómo ça. se tenían que presentar Comment ils delante doivent de présenter Dios. yo devant bon Dieu. Porque Dios no Parce que acepta bon Dieu pas accepté ofrenda de inmundicia. offrande immonde. Dios no acepta Bon Dieu pas accepté lo que está contrario a su palabra. ça qui est contraire à parole Dios là. acepta Bon Dieu accepté un corazón contrito y Yon humillado. cœur qui humilié qui descend. Un corazón que esté limpio Yon delante cœur qui de propre él. devant lui. ¿Quién subirá al Qui monte est-ce qui va santo? monter sur mon ¿Quién océan? subirá al Qui monte est-ce qui va monter sur mon santo? océan?
¿Quién se presentará delante de Qui est-ce qui va Dios? présenter devant bon Dieu? Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. él sabía que para subir a Il te connaît Betel pour monter dans Bethel. tenía que quitar esa condición que él tenía. Il te besoin de tes conditions, il était Que a là-dedans. Dios no le agradaba. C'est ça que tu pas de faire bon Dieu Y plaisir. el pueblo comenzó a Le peuple a limpiarse commencé à nettoyer. y a quitar toda esa Il inmundicia a commencé à voter tout le monde. y a quitar esos dioses. Où était faux Dieu. Gloria a Dios, el cristiano sabe cómo se le tiene que servir a Que tu Dios. connais bien comment tu dois servir bon Dieu. Pero muchas veces se Mais hace, plusieurs fois, il fait. él es desentendido. Parce qu'il fait comprendre. Muchas veces se Plusieurs hace fois, il fait ça. como que no Et donc, il entiende, ne pas comprendre. como que no Parce qu'il ne pas conoce. connaît. Pero Dios escudriña los Mais bon Dieu, pensamientos. il examine Tú me tout pensée. puedes engañar a Ou mí pas capable y mentir. decir yo no sabía. Ou si je ne pas te connais. Ay, así está parado escrito. Oh, mais là, il Ay, faut yo là. no sabía. Je ne pas te connais ça. Y Dios conoce los Bon pensamientos. Dieu connaît pensée. A Dios nadie le engaña, Personne hermano. pas capable de bon Dieu mentir. A Dios nadie le engaña, Personne hermano. pas capable de bon Dieu mentir. El cristiano sabe cómo tiene que servirle a Chrétien Dios. connaît bien comment doit servir bon Dieu. El cristiano sabe Chrétien connaît. que no puede andar con un pie afuera y un pie Il n'est adentro pas dentro capable de de los marcher. caminos de Dios. Un pied en dedans, un pied dehors dans le chemin bon Dieu. El cristiano sabe cómo le tiene que servir a Dios. Chrétien connaît bien comment doit servir Y bon Dieu. Jacob le dice, Jacob dit, vamos a despojarnos de todos esos dioses on va ajenos. déposer lui tout idole ça yo. Vamos a limpiarnos On va nettoyer nous. para ir a alabar al Rey de Reyes y Señor de On a Señores loué roi de roi, Seigneur de en Seigneur. Betel. Dans Bethel. Porque Dios dice Parce que bon Dieu dit, que ahí Él me va a bendecir. c'est là le bénim. Y ellos comenzaron a despojarse. Il a commencé à déposer yo. ¿Y por qué ellos comenzaron a despojarse? Et pourquoi ça a commencé à déposer yo? Porque ellos saben Parce que yo connais. que en desobediencia, Et dans l'obéissance, en pecado dans désobéissance y en la péché, condición que ellos dans la estaban, condition no était, le podían servir a yo Dios. pas capable de servir bon Dieu. Y usted Ou même, y yo et moi-même, sabemos cómo le tenemos que servir a Dios. nous connaissons comment Gloria a nous devons Dios. servir bon Dieu. ¿Quién subirá al monte santo? Qui est-ce qui va monter sur mon Saint? ¿Quién subirá al monte santo? Qui est-ce qui va monter sur mon Saint? Abre tu puerta. Ouvre porte là. Que viene el Rey de Reyes y Señor Pour de venir roi de roi, Señores. Seigneur de Seigneur. ¿Quién entrará? Qui est-ce qui va rentrer? ¿Quién Qui entrará? est-ce qui va rentrer? ¿Cuál es la condición para alabarle a Qui Dios? c'est condition pour louer bon Dieu? ¿Cuál es la condición para ofrendarle a Qui c'est Dios? condition pour bailler bon Dieu offrande? Tú la On sabes. connaît. Yo la sé. Moi connais. Vamos a coger On nous apprend esa condición que Dios exige. condition bon Dieu Como exige. nosotros le tenemos que ofrendar. Comment nous devons faire offrande? Acuérdate que tú le das a Dios Songez au bailler bon Dieu. y eso regresa donde Et puis ti ça otra retourne vez. venir. Gloria a Joins-le Dios. encore. Y regresa en abundancia. Et puis de retourner en abondance. Tú le diezmas a Au bailler Dios bon Dieu la dîme. y recuerda Et puis songez. que es de lo que Dios te da. Et c'est ça bon Dieu bah Tú ouais. le estás dando. Et puis on baille. No le robe a Dios. Pas voler bon Dieu. Ofréndale a Dios. Offrande dans bon Y Dieu. diezmale a Dios. Baille bon Dieu la Como dîme. dice su palabra. Jean parole lui a Y dit. Dios dice, pruébame Bon Dieu dit sondez-moi en tus ofrendas. dans offrande. Pruébame Sondez-moi a través de la alabanza. à travers les louanges là. Que son ofrendas para Dios. C'est offrande pour bon Dieu. Pruébame a través de la Eh bien sondez-moi alabanza. dans louange là. Porque yo digo Parce que moi dis, que a través de la à travers les louanges là, alabanza yo me manifiesto. moi va manifester. Que a través de la alabanza À travers les louanges là, yo me manifiesto. moi va manifester. A través de la alabanza À travers les louanges là, yo me manifiesto. moi va manifester. Yo manifiesto mi presencia. Moi va manifester présence yo moi. manifiesto mi Moi milagro. va manifester miracle yo moi. manifiesto mi Moi prodigio. manifester miracle moi. Solamente con alabarle a Dios, Seulement pendant pour hermano. louer bon Dieu frère. Solamente con algo Seulement qui un bagaille que tú lo ves sencillo, que ou qui sensible. pero es algo que tiene poder. Mais un bagaille qui a pouvoir. Es algo que tiene C'est un bagaille qui poder. a puissance. Si nosotros vemos Si nous-mêmes nous ouais, cuando el pueblo de Dios le peuple bon Dieu, le alababa a Dios, le t'a loué bon Dieu, lo exaltaba a través de la il t'a alabanza, exalté dans mi-temps louange. cómo se tornaba su ambiente. Comment ambiance t'a retourné. El día de Pentecostés Dans les jours de la Pentecôte, fue a través de la alabanza, c'était par moyen de louange. unánime alabando a Yo Dios. tout ensemble t'a Y loué la bon Dieu. gloria de Dios descendió Et puis, gloire bon Dieu descend. y lo llenó a todo. Et puis il était plein au tout. Pruébame Sondez-moi. a ver si yo no voy a abrir la ventana Pour de los essayer de cielos ouvrir fenêtre ciel là. y te voy a Et puis moi bendecir. va bénir. El cristiano sabe Chrétien connaît cómo hay que alabar a Dios. comment il doit louer El bon Dieu. cristiano Chrétien sabe, connaît. usted lo sabe, On connaît. yo lo sé, Moi connais. cómo hay que alabarle a Comment nous Dios. devons servir bon Dieu. Gloria a Dios. Dos hijos de Aarón, Des petits Aaron yo. ellos pensaban que le podían ofrecer a Dios, Je te pense que tu vas faire offrande dans bon Dieu. ofrendarle a Dios como ellos querían. Bah bon Dieu offrande Jean yo te vle. Y ellos cogieron su incensario, Yo prend l'encens yo. pusieron incenso Yo chercher l'encens, l'encens yo mettre dans cuvette là. y fueron delante de Dios Et puis al devant bon Dieu. a
a ofrendarle fuego extraño a Dios. y al bayon di fait droit, on di fait étrange devant bon Dieu. Ellos eran hijos de Aarón. C'était petit Aaron était. Ellos sabían cómo se tenía que ofrendar a Dios. Yo te connais comment il faire Gloria a offrande dans Dios. bon Dieu. Y Dios se enojó. Et puis bon Dieu était en colère. Y Dios mandó fuego Bon Dieu voyait di fait. y lo quemó con toda su ofrenda. Li brûlé Gloria a ensemble avec Dios. offrande yo. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Porque a Dios no se le ofrenda como nosotros queremos. Parce que dans bon Dieu nous pas faire offrande Jean nous voulons. A Dios no se le ofrenda en No, bon- desobediencia. Dans bon Dieu nous pas faire offrande dans désobéissance. Porque Dios no mira esa ofrenda. Parce que bon Dieu pas ouais offrande ça. No le sirva a Dios como tú quieres. Pas servir bon Dieu Jean voulait. Porque tú vas a ver la Parce que consecuencia. vous pouvez jouer une conséquence là. Tú vas a ver los Vous resultados. pouvez jouer un résultat. Ofréndale a Dios. Eh bien faire offrande dans bon Dieu. Manera dice la palabra. Jean parole l'a dit. Gloria a Dios. Dios dice en Samuel Bon Dieu dit dans Samuel que Dios que bon Dieu se agrada más en la obediencia lui prend plaisir plus dans obéissant que en los holocaustos. au lieu des sacrifices. Porque un cristiano que obedece Parce que un chrétien qui obéit, sabe cómo tiene que ofrendarle a Dios. il connaît comment pour le bailler bon Dieu Un offrande. cristiano que anda en Un obediencia chrétien qui marche dans obéissance, sabe cómo tiene que ofrendarle a il Dios. connaît comment pour le bailler bon Dieu offrande. Un cristiano que anda de acuerdo a la Un palabra chrétien qui marche selon parole là, sabe cómo tiene que servirle a il connaît comment pour le Dios. servir bon Dieu. Usted sabe cómo hay que Il servirle a connaît comment pour Dios. servir bon Dieu. Y si no sabe, Et si vous pas connaît, y si usted se está haciendo el eh bien inocente, si vous avez fait être innocent, busque eh información. bien cherchez information. Acérquese al pastor Joue avec pasteur. y dile, pastor, Dis, pasteur, yo no comprendo moi esto pas comprendre ça. y no quiero dar un paso Vous voulez faire un pas. para después fracasar. Après, pour ne pas déranger. Enséñeme Eh bien, cómo enseignez-moi. lo tengo que hacer. Comment on doit faire. Lea su palabra. Baille parole là. Pídale a Dios discernimiento de la Demandez bon Dieu palabra. discernement dans la parole là. Porque Parce Dios, que bon Dieu, al que se acerca a il y a un Él, monde qui approche devant bon Dieu. Dios se acerca a Él. Bon Dieu approche Gloria a devant mon Dios. nato. Al que le busca, Il y a un monde qui cherche bon la Dieu. palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit, que lo encuentre, hermano. il va rencontrer Que lo elle. encuentre, Il va hermano. rencontrer lui. Un cristiano que anda en Il y a un obediencia chrétien qui marche dans l'obéissance. le ofrenda a Dios lo que Dios le pida. Lui offrir dans bon Dieu. Cuando- Ça bon Dieu demande. Abraham, Là que Abraham, cuando Dios le dice a là que Abraham, bon Dieu dit Abraham, ofréndame a Isaac, eh bien, sacrifier petit lo roi pour moi, único que Isaac. tú tienes, C'est le petit roi gagné. ofréndame a Isaac. Sacrifier Isaac pour moi. Pero como él era Mais obediente, comme Abraham, il était obéissant, no importó ça va importer lui. en él ofrecerle a su hijo, Pour te offrir bon Dieu petit lui. el sacrificarle a su Pour te hijo. sacrifier petit Gloria día. a Dios, porque él conocía a Dios, Parce qu'il te connaît bon Dieu. porque él tenía una relación con Parce qu'il a une Dios, relation avec bon Dieu. porque él leía su Parce qu'il palabra. était lit parole là. Dios nunca te va a pedir Bon Dieu algo va jamais demander un que bagage sea para ponerte a sufrir. qui est pour aller souffrir. Si Dios te dio esa Si bon Dieu va bendición, aux bénédictions ça, Dios no te va a poner a sufrir con esa bendición. Bon Dieu va faire souffrir Gloria a avec bénédiction Dios. ça. Y Abraham caminó Abraham marchait para ofrecerle en pour sacrificio t'aller offrir sacrifice a là. su hijo Qui Isaac. était petit à Isaac. Porque un cristiano que anda en Parce qu'il y a un chrétien qui obediencia marchait dans no l'obéissance. tiene miedo cuando Dios le Il n'a pas pida peur, le bon Dieu demande. entregarle eso a Dios. Remettre-moi ça dans bon Porque Dieu. Dios Parce que bon Dieu sabe connaît. mejor que Plus nosotros. meilleur que nous-mêmes. Dios sabe. Bon Dieu connaît. Dios prueba los Bon Dieu corazones. sonde cœur. Dios escudriña la Bon mente, Dieu examine les hermano. mots, Gloria a frère. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Y Dieu. Dios probó a Abraham. Et puis Gloria a bon Dieu sonde Dios. Abraham. Y Dios también te prueba a ti, Et bon Dieu va hermano. sonder au tout frère. Dale todo a Dios. Va bon Dieu tout. Dale todo a Dios sin miedo. Va bon Dieu tout sans péril. Dedícate a Dios por De completo. Dieu on a bon Dieu complètement. Que es bendición no para Dios. Parce que bénédiction c'est pas pour bon Dieu. Es bendición para ti. Bénédiction c'est pour eux. Y menos dolor de cabeza para Dios. Et moins Gloria a te fait Dios. mal pour bon Dieu. Porque un cristiano Parce que desobediente un chrétien désobéissant, da dolores de cabeza fuerte. il Gloria a va te Dios. fait mal qui dit en pile. A los líderes Dans l'idée yo, y al pastor también. pasteur Gloria a tú. Dios. Un cristiano en il y a un desobediencia, chrétien dans un désobéissance. cristiano que no se quiera someter, Il y a un chrétien qui parle soumettre. es un dolor de C'est cabeza. un tête fait mal. Pero también hay que tratar con ello Mais même gens doit traiter avec para eux. que sea Dios transformándolo y Bon Dieu cambiándolo. va Gloria a traiter Dios. transformer eux. Tú sabes cómo tiene que servirle a On Dios. connaît comment on doit servir bon Dieu. Tú sabes cómo tiene que servirle a On Dios. connaît comment on doit servir bon Dieu. Ofréndale a Dios lo mejor. Et ben bon Dieu, puis bon offrande là. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit en Salmo 50 dans Somme 50
que de Dios es la tierra y su plenitud. Si bon Dieu même qui crée ciel là, toute plénitude li. Dios todo lo creó. Bon Dieu il crée toute bagaille. Y si Dios quiere ofrenda y holocausto, Et si bon Dieu veut offrande, sacrifice, Él tiene ángeles para ofrendarle. il Gloria a y a des anges Dios. pour faire offrande bali. Pero Dios te ha escogido a ti. Mais bon Dieu choisit ou même. Dios me ha escogido a mí Bon Dieu choisit moi-même para ofrendarle lo pour mejor. nous faire une plus bonne Para que offrande. seamos tú y Pour, yo ou même avec moi, hein, que le demos esa ofrenda pour agradable nous a faire Él. offrande Gloria a qui fait le Dios. plaisir. Dios te ama. Bon Dieu remet ou. ¿Cómo está tu ofrenda delante de Comment offrande nous Dios? hier devant bon Dieu? Esta manera Caín, Li même Jacques pas otra Caïn, manera ou bien même Abel. Jacques pas Abel là. Y con esto voy a terminar. Avec Gloria ça, a on va Dios. terminer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Ofréndale a Dios. Offrande dans bon Dieu, fais offrande dans bon Dieu. Manera Abel. Même Jean Abel. Ofréndale a Dios. Fais bah bon Dieu offrande. Manera Même Jean Abraham. Abraham. Recuerda que lo que tú le ofrendas a Et Dios songez ça que au bail bon Dieu comme offrande va a là. venir donde te La multiplicado. vie Gloria a jouer nous à Dios. multiplier. Dios se complace en la obediencia Bon Dieu lui fait plaisir, Más que- il prend plaisir dans obéissance más que en los sacrificios. plus que sacrifice. Dios no se enfoca Bon Dieu pas fixer Gilles en la ofrenda. dans offrande. Dios se enfoca Bon Dieu fixe Gilles en el ofrendador, su dans monde qui ofrenda. bail offrande là. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mira primero Bon Dieu garde premièrement el ofrendador, le monde qui bail offrande su là. condición. Condition monde ça. Como esté tu condición, Jean condition hier. así tú vas a ofrendar. C'est comme ça on va faire offrande Eso là. es lo que tú vas a dar. C'est ça on va le bail. Eso es lo que tú vas a dar, C'est ça, hermano. on va dar, frère. Dale lo mejor a Dios. Bail plus meilleur dans bon En Dieu. esta noche tú tienes la À cela oportunidad. aucune opportunité. El altar está abierto. L'hôtel à l'ouvrir là. Si Dios te ha hablado en Si esta bon Dieu noche, parle avec toi, pasa al altar. passe dans l'hôtel là. Pídele perdón a Dios. Mande bon Dieu pardon. Y dile, Dios, Dis, bon Dieu, yo estaba ofrendando manera Caín. Moi t'as fait offrande par vous-même Habla con selon tu Dios Caïn. en esta noche. Parle avec bon Dieu la No soeur. tenga vergüenza. Pas avoir besoin de honte. Porque va a ser beneficio para Parce que ti. va y avoir un Va a bénéfice ser pour. beneficio para Il ti. va y avoir un bénéfice pour. Dios te ama. Bon Dieu remet. Dios te ama. Bon Dieu remet. Si hay alguien en esta Si noche hay un mundo là, soeur, que se quiere reconciliar con Dios, Qui veut réconcilier avec bon Dieu. pasas adelante. Passez devant. No pierda tu alma. Pas perdre non, No mon. endurezca tu corazón manera Caín. Pas fait qu'elle dit même Jean Caïn. Obediencia. Obéissance. Obediencia Dios quiere. Obéissance bon Dieu voulait. Obediencia Dios Obéissance quiere. bon Dieu voulait. Obediencia Dios Obéissance, quiere. bon Dieu voulait. Dios te ama. Bon Dieu remet. Y Dios te está dando una oportunidad Bon en Dieu a esta pas noche. opportunité à soir. Y si no ha conocido a Dios Et si vous pas connaître bon Dieu, y quiere conocerlo en esta puis si vous voulez noche, connaître à pasa hacia soir, adelante passez devant. y recibe a Jesucristo Et puis viens recevoir en tu Jésus-Christ corazón dans cœur. como único Señor y Salvador. Comme sauveur la Gloria a salvaille. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos ponemos de pie en esta À nous noche. lever, camper à Gloria soir. a Dios. Gloria a Dios y habla con tu Dios en esta Et parlez noche. avec bon Dieu la Tú soeur. conoces la condición, Vous connaissez condition. cómo tú le estás ofrendando a Dios. Comment on bail bon Dieu offrande. Ofréndale a Dios lo mejor. Bail bon Dieu puis bon offrande. Ofréndale a Dios tu tiempo. Bail bon Dieu temps. Ofréndale a Dios todo lo que te pertenece. Bail bon Dieu tout ça qui pour vous-même. Pon a Dios en primer lugar. Mettez bon Dieu dans la première place. Exalta a Dios. Exaltez bon Dieu. Busca a Dios. Cherchez bon Dieu. Humíllate delante de la Humiliez presencia devant de la Dios. présence bon Dieu. Dios es un Dios de Bon Dieu, c'est un misericordia. Dieu de miséricorde. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dieu de l'amour. Dios es un Dios que te ama. Dios es un Dios que Dios remet. es un Dios que te ha hablado en esta es un Dios noche. que parle a soi. Busca de Dios. Cherchez bon Dieu. Ofréndale lo mejor a Dios. Offrir Ofréndale primero. lo mejor a Dios. Offrir primero dans bon Dieu. Nadie engaña a Dios. Personne ne va pas bon Dieu No te mentir. engaña a ti mismo. Pas bail tête ou mentir. No te engaña a ti mismo. Pas bail tête ou mentir. Tú sabes cómo le estás Vous ofrendando a connaissez comment Dios. bail bon Dieu ¿Con offrande. qué ofrenda te va a presentar delante de Avec qui Dios? offrande vous allez présenter devant bon Dieu. O con qué ofrenda te está presentando delante de Ou Dios. bien qui offrande qui vous présentez Esta devant bon noche es Dieu. tu oportunidad. Así es opportunité. Hermano, hermana, Frère, el altar está abierto. L'hôtel là, Habla l'ouvrir con tu Dios en esta Parlez noche. avec bon Dieu la Habla soeur. con tu Dios en esta Parlez avec bon Dieu noche. la soeur. Dios conoce los Bon Dieu pensamientos. connaît pensée. Dios escudriña los pensamientos. Bon Dieu examine pensée. Dios prueba los corazones, Bon Dieu sonde hermano. cœur. Nadie se puede esconder delante de Personne ne Dios. va pas cacher devant bon Dieu. Nadie puede aparentar Personne ne va pas paraître delante de Dios lo que no devant bon es. Dieu de sale paillé. Porque la palabra dice Parce que parole a dit, que no está la palabra en nuestra boca. c'est pas parole en bouche non. Cuando Dios ya la sabe. Là que bon Dieu lui Gloria a connaît. Dios. Primero que nosotros acercarnos a Dios. Avant que nous avancions devant bon Dios Dieu. sabe nuestra condición. Bon Dieu qui te Pero Dios conditionne. te ama. Mais bon Dieu remet. Dios te ama. Bon Dieu remet. Dios te ama. Bon Dieu remet. Dios te ama. Bon Dieu remet. Recapacita en esta noche. Recapacite ou à soir. Recapacita en esta Recapacité noche. à soir.
Gloria, gloria, gloria a Dios. Sube al monte en esta noche, Monte su hermano. mona Sube suya. al monte en esta Monte noche. su mona No te suya. quedes abajo, sube al monte. Párate Sube en al bas. monte, sube al Monte monte su en esta mona. noche. Y no Monte te su quedes mona. abajo, no te quedes en la falda, Párate hermano. en el pie, mona. No te quedes abajo, Párate en hermano. el No te remo, quedes mona. abajo y sube al monte. Monte su Alaba mona. al Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, ¿Quién guarda, subirá al Señor, monte? Señor, monte su ¿Quién mona. subirá al ¿Quién es que va a monte? monte su Atrévete mona? en esta noche y sube, Vaya, sube, Señor, sube. monte. Sube y no te quedes abajo. Párate en el remo, Gloria a Dios, fréndale a Dios lo mejor. Ay, bon Dieu, ¿Quién? priez. ¿Quién subirá al Qui monte? laisse qui va monter sur mon Gloria a Dios, sube al monte en esta noche. Monte sur mon la suya. Sube al monte en esta noche Monte y no te sur mon quedes la abajo. suya. Párate en bas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al monte de Dios. Subamos al monte de Dios, donde hay libertad, también gozo y paz. Subamos al monte de Dios. En alfalda y peligro correrá. Escala pronto En la cima, ahí con Cristo vencerá. Correrá desde la cima, ahí con Cristo vencerá. quiero subir al monte de Dios, llegar a la cima, con Cristo vencer, sentir libertad, también gozo y paz. Ayúdame, Cristo, a la cima llegar. No te quedes en la falda, hay peligro correrá. Escala pronto hacia la cima, ahí con Cristo vencerá. No te quedes en la falda, hay peligro correrá. Escala pronto hacia la cima, ahí con Cristo vencerá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sube al monte en esta noche, Monte hermano. su mona No te suya. quedes en la falda porque va a correr el peligro. No te Párate quedes en la abajo, remona, no te porque va a quedes cuidarse. abajo. Sube al monte donde hay gozo, donde hay paz, Donde aquí donde Yeshua está quiera Dios. fe. Dios te dice que suba al monte en Bon Dieu esta dit, monte noche. a suya. Sube al monte en esta Monte a noche. suya. Ahí está tu seguridad en el C'est la monte. sécurité au Ahí está tu Yeshua. seguridad en el monte C'est de seulement la Dios. sécurité au Sube Yeshua. al monte y no te quedes abajo porque Monte corre su mona. peligro. Párate Sube al abajo. monte en esta noche. Monte a la Ahí hay suya. gozo, ahí hay libertad, ahí Yeshua, hay que paz. liberté, que paz. Ahí está todo lo que tú necesitas. Sube al monte en esta noche. Oh, gloria a Dios, Padre Celestial. Bendice cada alma que pasaron adelante, mi Dios. Oh, Padre, alumbra los ojos de su entendimiento, mi Dios. Llénale de ti, Padre Celestial. Y que te aprendan a ofrendar lo mejor, mi Dios. Como tú lo dices en tu palabra, mi Dios. Glorifícate y manifiéstate, Padre Celestial. Llénale de ti, mi Dios. Abre el nuevo camino para ellos, Padre Celestial. Oh, sube, sube, sube al monte. Y no te quedes en la falda. Oh, porque va a correr peligro. En la falda corre peligro. Abajo corre peligro. Escapa por tu alma. Y sube al monte, sube al monte, sube
al monte, sube al monte en esta noche. Oh, donde hay gozo, donde hay libertad, oh, donde hay paz, donde hay seguridad para tu alma. Sube al monte en esta noche. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Oh, glorifícate en esta noche, mi Dios. Prospera tu palabra en cada corazón. Oh, mi Dios, prospera tu palabra en cada vida en esta noche, mi Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu visitación. Gracias por tu hablarnos una noche más, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios, porque tú siempre hablas a tiempo, Dios. Tú siempre hablas a tiempo, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, 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 mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y mandamos saludos a aquellas personas que nos están sintonizando en Bonaire, Haití, Curazao, Aruba, Boston, España, Barcelona, Perú. ¿Quiénes le mandan saludos? Recibe salutación. Reciban saludos de esta iglesia hermosa, amén. Y atesora lo que Dios habló contigo en esta noche, gloria a Dios. Y réservé dans cœur ça que bon Dieu parler avec vous. Que Dios le continúe bendiciendo a cada uno de bon ustedes Dieu en continue esta bénir noche. chaque Con fois, nosotros c'est nuestro amen. hermano Axel. Gloria a Jesús. Mira una porcita orando asina. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Poderoso Jesús. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios.